paralog bi bun na pedeng jungi habangi poi sa Vatican ni habangi pej iki durki jong ka Vatican lah ka dei ka pormas Bakhuid ni kiwe ki program ha Vatican ngi ui ki briu ki bariam ki rong ki internet bat ki balong disiplin hadu kata kitei ki dei ki pontifical Swiss Guard ki balong kawe ne ki kenhun bala itu bat bala buram bah hapo ka balang Katolik la itu yaki naga benta ki jan ki internet jongki kum hakipor jong ka renaissance kajing long renti ne disiplin bat kajin syakri klem atatin yau pa Bakhuid kitei kinong apahara ne ki sipai Swiss Guard kila syakri ka Vatican la palat sans pa SNEM menta da kebapenya so ya kariti gedustur bat ki kampahara kat kum kejuk menta kajing sedang jong ki Swiss Guard kalau long nadu kaspa SNEM ke bakat Jylliew hakatai kepor la burom bahai ki sipai Switzerland hakeleng kiri Europe namar kajing shulur kajing tibit bat kajing long ba IT med bat mensim jongki dah kaba itu yakini ki jinglong upup Julius baar ulakot iki sipai na Switzerland ban syakri kum kinong yada ya ka Vatican bat pa Bakhuid kumta haka arpo art ring ukola lengkot si hajar san spa Jylliew kakenhun benengkong kabadon kumba spa san pungut kilapoi harum na Switzerland bat la seng ya kakenhun jong kitei kisipai ha Vatican kawe ne kipor bakong santam haka history jong kitei kisipai kalaja hakapor bakinong shun kidang hiatma ya ka Rome si spa saupun nyungut kisipai Swiss Guard kila IT la kajing im ban yada yo pup Clement ban nyo kabala penla ayu ban petsuk sya Castel San Angelo kani kadang long kapdeng jong kajing slur berkajing baham sim jong kisipai Switzerland wat hadu menta mene kumta man lau SNEM hakan drutarik ubenai Jylliew ki sipai temai ki sim jingsmai ya kajing long bayai ne jong ki kum kajing kenmau ya kitu ki balayap ban yada yau pa Bakhuid menta ki sipai Swiss Guard kidang peteng ban syakri kum kenhun pahara bat ka kenhun ban don benta ki jingle NIAM jong ka Vatican ka kamram ka bakong san jong ki kalong ban yada yau pa Bakhuid la kalong hapo kanong ba Vatican ni hakapor ka ba ukpa Bakhuid ulit syabar jong kari Vatican ki pahara ya ki jingkhang rung sa yingsa jong ukpa Bakhuid unong mi bujli jong Petrus Bakhuid ki budin ya ki jingrung ki jingmi jong ki briu ki bawan sa ki jaka baper haying maneba jong Petrus Bakhuid bat ki ya trilang ru bat kitnat pahara jong kari Vatican kamtam hakipor barake ya ki jinglet NIAM ki bakongsan haying maneba jong Petrus badru hakijinyalang jong ka perthei watla ki jantan rai jong ki bunsin ki kring ye kinong jongok kai bat kinong le jinglek Henry ki sipai Swiss Guard ki dei ki riu shempang ki bala sya hikai bun SNEMBHA kinong tre sipai ki yai lengba ki jing hikai ki ba perking hakakam sipai badru hakakam pahara kabakan tup ya kajing penyai iki ba pilgrim kajing penkre bekerki yo don kai kajingja ke basungsi ha Vatican ni kajingja ke sngewbha ha Vatican bat kajing penyai ya kitiar yada yo pa Bakhuid badru ya ke Vatican hi bero kawe bandrung sia ke Swiss Guard ki kertong ki dei ban pendep ya ki kendon ki ba parking bha unong simkam udei benlong u shendrang Katolik u nong snong jong ka Switzerland ubam par syong kurim hakapor ba urung hakate kam sipai bat udei ban pendep ya kajing hikai sipai bas dang nadu Switzerland lakme lenti ba kin peni ya kata kajing long ka baklain haka akor keburom bat kajing IT met bat mensim bat kajing klain kajing ngei ki jan riam ba paunam jong ki sipai Swiss Guard kalong karong saw karong blue bar karong stem kabala panuman dur ha kabasdang jong kaspa SNEM ka ba arpo kaba peni ya karukom riam ki sipai jong kapor renaissance watla ki long ki bapau ha ka history menta kitei kinong up ki penon kamru ya ki atiar
Iada yo pa Bakhuid badia ka Vatican kibayahap bat kini kipor kijuk kibamenta. Nalor ka kam sipai jungki kinong up Swiss God kipen I ya gajing long ka basisya gajing long ka basida gajing IT bat gajing syakri ka balang. Haka juk jong gajing kela ka bastet haki imlang ka salang bat haka san himasima kidang long ka jingkan mau ka baim ya ka history ka bajrong jong ka Vatican. Ka jing don jong ki hasenda okpa Bakhuid hakipor jong ka jing ai jing kren jong uyi kipet ba hakipor jong ka jing pen kentang ye ki Bakhuid bar jing let niam ba per hapo Vatican kanang yai pedang ban penmi ya ka jing sngo shngain bar jing pu jing ping hapeneng ka balang Katolik bat kinong wan jungok kai nakeleng ka prathei kadba ka balang Katolik kadang yai lengba ke jing dawa jong ka juk ka bamenta ki sipai Swiss God ki dang yai peteng ban pen ya dei ka riti dustur handai bat ka jing ketkli hagane ka juk ka bamenta kini ki pen I ya ka jing ai tilut jong ki ha ka jing ngej ka jing slur ka jing syakri ka jing long bayai ne jong ki ka bamla ban pen ki ya ki ban but ban sumar sukher ban pej ya unong mi bujli jong Petrus Bakhuid. Hakane ka durki ka bamenta ngi kwa ban pen I syapi ya ka SNGI jong ki ar peprangut ki sipai Swiss God ka balaja haka ndru TARIK Jylliew mentau SNEM ar hajar ar pendriu.
Glied, 2 Schritte zurück. Marsch! Herr Oberst, Oberstleutnant Trozier, melde Ihnen das Detachement für die Zeremonie bereit. Zum Befehl, Herr Oberst. Santo Padre, è per noi un onore straordinario e una grande gioia poterla accogliere oggi in mezzo a noi. La sua presenza, Santità, a questa solenne cerimonia di giuramento rappresenta un prezioso segno di stima e di vicinanza nei confronti di questi giovani guardie che del servizio reso dal suo corpo di guardia. Di cuore la ringraziamo vivamente. Rivolgo inoltre un caloroso saluto ai rappresentanti e alle autorità presenti provenienti dagli ambiti della Chiesa, della politica, della società, delle forze armate e dell'economia, ai rappresentanti del cantone ospite di Turgovia,
nonché agli ospiti della Fondazione della Guardia Svizzera Pontificia. Con la vostra partecipazione non solo rendete omaggio agli oltre 500 anni di fedeltà della Guardia Svizzera Pontificia al servizio del Santo Padre, ma rafforzate altresì il prezioso legame di amicizia con il nostro corpo. Un saluto del tutto particolare desidero rivolgerlo oggi alle famiglie delle nostre nuove guardie. Cari genitori, cari fratelli e sorelle, siete stati voi a formare questi giovani uomini e ad accompagnarli nel momento in cui hanno scelto di partire, affinché possano intraprendere qui, nel cuore della Chiesa, il loro servizio. Senza il vostro sostegno, questo cammino non sarebbe stato possibile. Desidero inoltre dare il benvenuto ai familiari delle guardie attive, alle nostre stimate ex guardie che rimangono legate alla Guardia Svizzera Pontificia per tutta la vita, così come a tutti gli amici del nostro corpo. La missione della Guardia Svizzera Pontificia è interamente improntata al servizio. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente. Care guardie, avete già iniziato il vostro servizio e pronunciando oggi il giuramento confermate la vostra disponibilità a vivere questo impegno in modo consapevole e vincolante. Molte professioni e numerosi incarichi contengono il concetto di servizio, ad esempio nella politica, nella Chiesa o nell'ambito sociale. Tuttavia, non è forse vero che questa espressione rischia talvolta di ridursi a una semplice formula vuota? Nella nostra società il servire viene spesso guardato con spirito critico. Alcuni lo percepiscono come un ostacolo alla realizzazione personale, oppure lo associano, non di rado, a qualcosa di umile o persino di degradante. Eppure, care guardie, illustri ospiti, non appartiene forse all'essenza stessa dell'essere umano il mettersi al servizio degli altri? Tutti noi, nel corso della vita, siamo chiamati a servire i nostri simili, la comunità e Dio. Questo non costituisce un peso, bensì un'opportunità. È proprio mettendo i nostri talenti a disposizione degli altri che possiamo realizzare pienamente noi stessi. Chi serve scopre la chiave della vera realizzazione. A questo proposito, la fede ci offre innumerevoli esempi luminosi. Primo fra tutti, Cristo, che afferma: non sono venuto per essere servito, ma per servire. È questo il fondamento della nostra concezione del servizio come uomini e come cristiani. Il servizio appartiene in modo essenziale alla nostra identità umana. La consapevolezza di essere con tutto se stesso al servizio ci preserva da ogni forma di arroganza e da ogni abuso egoistico
della propria posizione personale, poiché chi serve sa di non essere superiore a coloro ai quali presta servizio. Care guardie, il vostro essere al servizio assume durante il tempo trascorso nella guardia un significato particolare. Sostenere il Santo Padre con tutte le vostre forze, impegnarvi per Lui con le parole e con le azioni e offrire ogni aiuto necessario a garantire la sua protezione affinché possa compiere la propria missione quale successore dell'Apostolo Pietro. Ringrazio tutti di cuore per il vostro servizio. Possa esso contribuire alla crescita personale di ciascuno di voi e aiutarvi a scoprire e a vivere sempre più pienamente la vostra vocazione. Care guardie, è giunto il momento speciale del giuramento che avete molto atteso e al quale vi siete preparati in grande impegno. Con il giuramento pubblico voi testimoniate ora la vostra disponibilità a servire con totale dedizione il Papa regnante Leone XIV e i suoi legittimi successori, e se fosse necessario a sacrificare persino la vostra vita per la loro protezione. La vostra decisione e la vostra disponibilità al servizio, care guardie, sono espressione del vostro coraggio e del vostro senso di responsabilità e non hanno nulla di romantico. Chi serve rinuncia anche a qualcosa. Lo sapete tutti dalla vostra vita quotidiana. Privazioni, stanchezza, nostalgia di casa e talvolta anche il dubbio se tutto ciò valga la pena. Il dono di sé ha il suo prezzo. Eppure chi dona non diventa semplicemente più povero. La dedizione alla vita, a qualcosa di più grande di noi stessi, ha una qualità sacramentale, una qualità divina che ci fa crescere umanamente e spiritualmente. E questa è la verità esigente ma bella del vero amore. Cari guardie, siamo grati che siate stati chiamati a questo servizio così speciale e onorevole nella Guardia Svizzera Pontificia, che ora confermate con la seguente formula di giuramento. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice Leone XIV e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Assumo del pari questi impegni riguardo al Collegio dei Cardinali per la durata della sede vacante. Prometto inoltre al comandante e agli altri miei superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Lo giuro che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
Hochmeister! Schwöre! Ich, Helleberg der Mohrer, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wagen mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Albandier, Circulant da Costa! Pardon, Sargent! Schwöre! Moi, Alban Kondratsky, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Ab! Ein! Hellebardist! Wohlzustand! Oh, Sergeant! Schwöre! Ich, Hellebarde JYMMANG, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, zwar mit Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Hellebardist! Frei! Wie, Wachmeister? Schwöre! Moi, Albardier Cerqueira da Costa, je jure d'honorer aussi vrai et loyalement que nécessaire, et nos saints patrons m'assistent. Ab! Ein! Albardier! Bonger! Raison! Sergent! Schwöre! Yo, Hellebardier Moudouchen, you, de staan fidèle et conscient, à tot quoi, tu dis ni les d'avant ou d'amai, et je suis sincère, quand je dois nos sons patrons, ma yulen. Ab! Ein! Hellebardist! Schmidt! Hier, Wachmeister! Schwöre! Ich, Hellebardier Freund, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Hellebardist! Albert! Hier! Hochmeister! Schwöre! Moi, Albardier Boger, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Ab! Ein! Lombardist! Brandley! Sergeant! Schwöre! Ich, Hellebarde Schmied, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Hellebardist! Baumgärtler! Hier, Hochmeister! Schwöre! Ich, Hellebarde Alben, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Albardier! Garces Garcia! Raison, Sergent! Schwöre! Jou, Albardier Bradley, en Jylliew, dat ten er fidai mooi, en conscientiusa mooi. Tot quai, que gestionio le giù avonami, a sci franc, che Deus e nos sants patrons scide mooi. Ab! Ein! Alabardiere, Janalfo! Presente, sergente! Schwöre! Ich, Hellebardier Baumgartner, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Ab! Ein! Albardier, komm! Présent! Présent! Schwöre! Moi,
Albandier Garcès Garcia, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient d'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons bassistes. Hop! Aïe! Albandier Jylliew, le sergent. Io, Alabardier Annalfo, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio e i nostri santi patroni mi assistano. Up! Alabardier hinauf, Wachmeister. Moi, Albardier II, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop! Aïe! Alabardier RS, Hommage. Moi, Albardier Jylliew, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop! Aïe! Alabardier easily, Wachmeister. Ich, Alabardier Imhoff, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Alabardier Wismar, Hier, Wachmeister. Ich, Alabardier RS, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Albardier Branca, Rückler, Sergeant. Ich, Alabardier Iseli, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Alabardier Nägele, Hier, Wachmeister. Ich, Alabardier Wismar, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Alabardier Chanton, Hier, Wachmeister. Moi, Albandier Branca, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et le saint patrons m'assistent. Hop! Aïe! Alabardier Skragan, Wachmeister. Ich, Alabardier Nägele, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Albardier Deli, Rückler, Sergeant. Ich, Alabardier Santon, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop! Aïe! Alabardier Müller, Hier, Wachmeister. Ich, Alabardier Krake, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop!
Albardier, Pirovino, Bravo, Sergent. Voilà. Moi, Albardier Deli, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop. Aïe. Albardier, Greta, présent, sergent. Voilà. Ich, Herr Bardi Müller, schwöre, alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Hop. Aïe. Alabardiere, Canonica. Presente, sergente. Voilà. Moi, Albardier Pirovino, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qui vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop. Aïe. Voilà. Moi, Albardier Prétat, je jure d'observer loyalement et de bonne foi tout ce qu'il vient de m'être lu, aussi vrai que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Hop. Aïe. Voilà. Io, alla bardiere canonica, giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto, che Dio e i nostri santi patroni mi assistano. Hop. Aïe.
Al termine di questa bella e toccante cerimonia, desidero rivolgere il mio cordiale saluto a tutti voi, a partire dal signor Presidente della Federazione Elvetica e dalle altre autorità civili e militari. Con affetto e riconoscenza saluto i familiari delle guardie svizzere. Grazie di essere venuti. A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine. Il gesto che avete compiuto attesta un impegno di fedeltà, animato dall'entusiasmo giovanile e fondato sulla fede in Dio e sull'amore per la Chiesa. Lo metto sotto la protezione della Vergine Maria, insieme a tutto il prezioso servizio della Guardia Svizzera Pontificia. Auguro a tutti buona serata e buona festa. Einen schönen Abend und ein schönes Fest. Passez une bonne soirée et une bonne fête. Merci. Vorwärts! Marsch!
Herr Oberst, Oberstleutnant Rossier, melde Ihnen die Zeremonie beendet. Zum Befehl, Herr Oberst. Geschätzte Gäste, um einen reibungslosen und geordneten Auslass zu gewährleisten, sind wir nun auf Ihre geschätzte Mithilfe angewiesen. Wir bitten alle Gäste, die nicht zum Apero eingeladen sind,
die Audienzhalle über die Seitenausgänge zu ihrer Rechten zu verlassen. Jene Gäste hingegen, die zum Apero eingeladen sind, bitten wir, ihre Eintrittskarte bereitzuhalten und sich zu den Ausgängen auf der linken Seite zu begeben. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Anwesenheit und Ihr Verständnis und wünschen Ihnen allen einen angenehmen und schönen Abend. Mesdames et Messieurs, chers invités, afin de garantir une sortie fluide et ordonnée, nous comptons à présent sur votre aimable collaboration. Nous prions les invités qui ne sont pas conviés à l'apéritif de bien vouloir quitter la salle d'audience par les portes latérales.